okuzina okuguruka okutagura no kutendereza nibyasiba kanisa ya Humura Church of Uganda eri kushangwa omusabadikono bwa Humura obwo abapolisi abarukora mu Kyegegwa babebembire service obwo barukusima Ruhanga. Whatever office you are, hallelujah, use your authority to guide people to do God's will. Use your authority to give guidance to the children to follow God's will. Our authority should give a directive that people should come to God. These people are very obedient, they love God, and they follow instructions. They are qualified to be godly people. Hallelujah. Reverend Eric Sunday yayenjera yahiga abakuru ba polisi okugumana ibivisi abatahi babo okugumana ibije mu mazamzo buri Sunday. Abasirikale abo tuwasaba ngo dipisingo ko ino busobozi ukuragira abantu bakamurubera ate hana abasirikale abagambirege Sunday kiro cyo kusaba beje basabe kabatagarukira kusima kwa kiro kino na buri Sunday beje tusaba hamu tubaterera okwija kusaba gamneit akuyitwena tulbana barahanga barikwatanzo mulimo kandi itwena turugamunsi mun ekiro kimo tugendo mu iguru. Abakuruseye basima ba polisi ya Kyegegwa ahabwe kwatanisa nonje ibini n'abantu baburijo. Ekisani ekitwaro cya polisi patendinga service ya kiro kino cyasemeza kandi cyahereza no muhimba abana bataba cyasoma kwenda kutraining obu polisi kandi cyayoleka umutima enkoragane yeroho hagati y'abantu baburikiro na polisi hati nungi. Abapolisi aba bebembirwe OC station wa Kyegegwa Sada SP Anthony mu butumwa bwabo baburabuzo mu kweshongora bagumuzwe ngo mukamano w'amani. Omugandi omureberezi wa Western Korea Diocese Right Reverend Bishop Johnson Mujini ashabana abantu okuba bakurustoye bamazima babandi benda kungura iguru. Ebiya bwambiro bwabi yari mu rutayayo mu busabadikono bwa Bugonje mu Rushimo district wabena batize kanisa ya Rutoma ya St Stephen Rutoma Church of Uganda. Nabwanyuma atira habaronde 2025 mukono kandi ababandize no kutereberagano okuhamya ngo bakwasire begesibwe. Oyamuza ko kwira kwikiriza no kuri ibibone by'ibintu bakuraganire. Indagana ntyo. Kamari n'umwana wawe. Kamari n'umwana wawe. Ukombo style owamasoma. Aro uko ari ndoshongara ko futuza ko shongora. Aro mutiye muka. Kusima actually kanisa yo. Kusima omujure. Kuwo kanyoza. Umutara yangu akuoka yota. Kumitokunja ababona. Ngo bajumwe. Abasire baba bana bahamebwa no kugumana babatera umushinya kumanyaje aha bwenje bahamebwa. Aha mukoro rungo gumwe abeje amashimera gaherere kanseji abecyamushanju bahasirirwe okwetebe kanse byize byabo by'icyamushanju. Bari ko mu yebo bareba uzurikize bonka. Ubunosaba diko kubona babugonji bona batera na kanisa yitu kandi twahora tunokusima hanga kandi shitirisa cyarahanga cyarebekero mu kanseji. Aha wa TV West Susan Chelsea na Philip Maranje.